ኑዘሚልን አስገቡት። ኑዘሚልን ገልቻ ለዝጎ ከዛ በኋላ ነገሩን መፍታት ካልቻልንና ውስብስብ ከሆነብን ወይዘሪት ሀቢባ እናታችን ሀቡ አንድ እስኪ በሀቢባ ስም ሁላችሁም ማለት ነው የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች እንደኔ የምትወዷት ልብ ቅርጽ በመጻፍ ማርያም ቡይ ዴቢ እንጀቱ እንትናንከ ቪዲዮንከ ቡይ ዴቢ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች አንዴ ለክብርት ንግስታችን ሀቢባ ልብ ቅርጽ ማጽፎ ከሆነ ዘግቼ መውጣቴ ነው። ሙዘያን ለቆብሰ ሲደረገ እህታችን እናታችን ወላሂ አልዓዚም ጀግኒት ሀቢባ ልብ ቅርጽ ይሄ ጉዳይ ከባድ ከሆነ ከአቅማችን በላይ ከሆነ ቀጥታ ሪፈር ወደ ሀቢባ ጋር ይጻፋል ማለት ነው። ህዝቡ ነው የሚፈርደው። ህዝቡ ይሄ ነገር ሀቢባ ጋር መታየት አለበት ካለ ይዘን እንሄዳለን። ስለዛ በአማርኛም በኦሮምኛም ስለምንናገር እንዳትሄዱ። እህታችሁ ናት። እጅና እግር አጣች ማለት በግፍም ነው ወይስ በበሽታ ነው ወይስ? ገርሞኛል። በሽታ ቢሆን አያመጡም ነበር። ይሄ ነገር በግፍ አረቦች ያስቆረጧት ይመስለኛል። ጎበዝ እግር መወሰድ ጀመረ እንዴ? ጎበዝ እጅ መወሰድ ጀመረ እንዴ? እጅ ኩላሊት ሆነ እንዴ? ማወቅ አለብን። ስለዛ ምንድነው የምትሉት? ከሱ አፍ ሰምተን ሪፈሩ ወደ ሀቢባ ጋር ከተባለ ወደ ሀቢባ ጋር እንወስዳለን ማለት ነው። ሁሉም ነገር ችግር ምንም እናደርግላትም እኮ ለሀቢባ። ሀቢባ ስናግዛት ደስ ይላታል። ሀቢባ ቀና ልብ ነው ያላት። እኔ ሀቢባን ለማገዝ ነው በአማርኛም የጀመርኩት። ደስ ይላታል። ግን ነገሩ ውስብስብና ጥምጥማጥም መረጃ ሙሉ ካለው ሀቡ ጋር እንወስዳለን ማለት ነው። እሺ መጀመሪያ እናጣራ። ሀቢባን ታውቃላችሁ እኮ መረጃ ከሌለው አትቀበለም። እሷ ሙሉ መረጃ በግፍ ከተቆረጠባት መዳሞች ካስቀረጡባት ሁሉን ነገር ከሰማን በኋላ ሀቡ እንላለን። ለምን መረጃ ያለውን ነገር ወላሂ ታስፈጽማለች ሀቢባ። በእርግጠኝነት ትጨርሳለች ሀቡ። ስለዛ ኮፕሊንግ ሼር አድርጉ። አይበቃም? ስንት ሰው ነው ያለው? ለምን አይታየኝም? በሬፈቻ ገሻ ነው ቀጅራ። ወይኔ ሪፖርት እያደረገብኝ ነው። ወረበል ከአባ ኬን ነው ደግሞ ኬድ ምን አይነት ሜምበር ሁኑ በእናታችሁ ጊፍት አትስጡን። ሜምበር ኦንሊ ዋን ፍላወር ፕሊዝ። ጠላትን ብትሆን ማለት ነው ሜምበር አልክ። ሪፖርት እያደረገብኝ ነው። ኬት እንደሆነ ግን አላውቅም። አዑዙ ቢላህ ቶሎ በል ጀባዳ። ኦኬ ቪዲዮ ውጣልን። ቪዲዮ ውጣ። በኦሮምኛ ትናገራለህ፣ በአማርኛ ተረጉማለሁ። ሼር ሜምበር ፋሚሊ ሜምበር በእናታችሁ 200 ሜምበር ብቻ ቶሎ በሉ እሺ። ሙጨዮን እንተለየሳት ወለጋ ለጣና ባቦ ገንቤል ልጅቷ የወለጋ ኤሳ አና ባቦ ገንቤል አና ባምቦ ቪዲዮ በለቱ ከሙባረክ ማራቁት ባቦ ገንቤ ቪዲዮ ውጣልን። ቪዲዮ ነው በይ ቪዲዮ በይ ዲርገራም ቪዲዮ ጡቂ ከይቲ ሴቭ ጉድ ሚውቲን ቀባቲ ነች ሚቲ ኢሰን ሲኤርጌ ከነ ቀቢ የስ ቀሽ ሃዳ ማና ከይቲያት ባለቤትህ ናት። ሃዳ ማና ከይቲ ኤርገ ወልፉተን ይሀገም ወጋለም መፋጀል ከምነር ባለቤትህ ናት። አዎ ከተጋባችሁ ምን ጊዜ ነው? 2 ዓመታችን ነው። ሳውዲ አረቢያ አርገ ደምት ያገም ሙጨዮን ጀሰዲ ጀልቀብዴት ሳውዲ አረቢያ ከመጣች 3 ወራ ነው። ብየቶል ፉተኒ አዳ ባባሽኒ ካይዲና ግን ብዮቱ ጅፍቶል ፉተኒ አቲ አገር ያላችሁ ነው የተጋባችሁ ስለው፣ አዎ አገር ያለን ነው የተጋባ ነው። እናቷና አባቷ ነው ኒካ ያደረጉልኝ። የሐላል ምስቱ ናት። ሲቱ ጀልቀባ ሳውዲ ዱፌ ለከነመዩ ሳውዲ ነው ኢትዮጵያ መንጅራ ሳውዲ አለይኩም እኔ ኢትዮጵያ ነው ያለሁት። እሷ ሳውዲ ናት። ማልታት መቃና ለመላከት የኙኒ መዲና ስራጅ ወሰናት ስሟ። እሺ ሜዋን ረገይ ሉትሚ የደረሰባትን ነገር ንገረናል። እሺ ኮምዘ ጀልቀባቲ ገዮን ዝንጥሜ እርገ ሳውዲ ደም ተጀሰዲ ጀሰደፋ ጀልቀብዴት ተየም ሳውዲ አረቢያ ከሄደች 3 ወራ ነው። ወለጋ መትባዩ ይቅርታ ውረጂ። ቪዲዮ አልወጣሽም። ሴናን አስገብቼ ቪዲዮ ትውጣና ተቀመጥ። እኛም ፈልገው ካም በኋላ በቪዲዮ ነው። ለምን ኃላፊነት መውሰድ አለባችሁ? ሴና መንበሪ ተያባ ቁጥር በዱገል እሺ
maal taate sagalee kee ol qabi maal taateetu kan obboleettiin keenya harkisii miilisii irraa jire dhukkubaan immoo mee nutti himtaa akkaataasa እህታችን ምን ሆና ነው ግራ ተቆረጠው በሽታ ነው በምንድን ነው ብየዋለሁ የሚነግረኝ ነገር ነገራቸዋለሁ እሺ akkuma beekamu isheen asii kallattiidhaan Saudi Arabiyaa deemtee osoo hin taane Sagaleen dhaga'amaa hin jiru. sagalee kee ol qabi Sagaleen hin jiru. dhiifamaa wajjin sagalee ol qabi soorii waan sirra ga'e nagga sa'aati immoo naa barreessi waan ijoo fakkeenyaaf ji'a sadii reeguutti jedheera barreessi ji'a sadii maqaasii barreessi እሺ haa ta'u ishii Madiinaa Siraajuu Wasanaa Wallagga Lixaa Aanaa Babboo Gambeelidha ishii ganda Shimal Tokkee እሺ maal taate madiinaan Madiinaan asii nagaa fayyaa ishee meedikaala gasheen dhiifamaa wajjin mul'achuu dandeessaa mul'achaa hin jiran rakkoo haadha manaa keetii dubbataa jirra Akka kootu Muzammer duubatti bahiitii waan barirra taa'eeti silkii waan ta'e keewwadhu. Seese. harkaan qabiitii dubbadhu akka namni si ilaaluufi dubbiin ijaan seena እሺ sagalee sii ta'uufi nama kuma ja'a waraabbataara ፕሊስ yeroo inni dubbatu riikardi godhaatii irraa kukutaatii bakka kootii poost godhaafi dhaggeeffadhaa waliin dhaggeeffanna ishii Madiinaan asii nagaa fayyaa deemtee siniin jechaara nagaa fayyaa deemtee gaafa deemtee jettu ijoollee nama 3 ta'anii deemanii kan godinni tokko jechuudha ijoollee kaleessa deengada wal beekan osoo hin taane asumatti dhimma deemsa isaanii irratti wal barsiifnee nagaa fayyaa walumaan deeman. Isa deeman sa'aatiin isaanii sa'aatii wal fakkaataadhaa xiyyaara tokkoon deemanii akkuma deeman asii ka'anii gara Dubaayitti bararanii Dubaay irraa gara Saudiitti deebisan kallattiin arganne jechuudha. Achi booda gaafa Dubaay irraa gara Saudiitti bararanii dhaqanii Saudii bu'anii Madiinaan mataan na dhukkuba xiyyaara irraa buutee kaatee mataan na dhukkuba ijoollee mataan na dhukkuba irraa na qabaa meessee malama jettee utuu ijoolleen hin qabin kufteedha. እሺ Achi booda isa kuftee nuti hin iyyine jette lammagaanii wanta kana ijaa'ina agarreegaa ijoollettii mannatti mee ijoollettii ከሳውዲ አረቢያ መዲና ከኢትዮጵያ የሄደችው ወደ ሳውዲ አረቢያ ሶስተኛ ወርዋ ነው። ሳውዲ አረቢያ የሚሄዱ 3 ልጆችን አስተዋውቀናል ነበር። 2 ልጆችን ከሷ ጋር 3 ተዋውቆ አብሮ ነው የሄዱት። ከዛ ወደ ዱባይ ሂዶ ዱባይ ወርዶ ትራንዚት ወደ መዲና ወደ ሳውዲ ሄዱ። ሳውዲ ከሄዱ በኋላ ኤርፖርት ውስጥ ከፕሌን እንደወረዱ መዲና እያዞረኝ ነው ያዙኝ ብላ ወደቀች ነው ያሉን እዛ ኤርፖርት ውስጥ ማለት ነው። እሺ achi booda ijoolleen kun hin iyyine naan jedhan hin iyyineennan daldalaan nu fuudhuu dhufe kun mi'a keenya yeroosi makiinaatti naqaa jira sanuun iyyine fiigee raatee dhufeedha. Achi booda maanni maal taate jennaan mataan na dhukkuba jettee maraattee kuftee jennee matii jennee gadi jennee bakka wasa setteemuuf gadhiiftee dhuma akkuma du'aatti kufteedha. እሺ Kana booda namichi kun dhufee ijoolleen bishaanitti nannee gaafa lafaa ol fuunu isheen hin dubbattu makiinaa manni ittiin nu fuudhuu dhufe kana keessa buunee hospitaala xiqqootu jira achi safara sanaa jedhan achumaan hospitaala sanatti geesse daldalaan kun gaafa geesse jedhu dookteriin achi keessaa yaalu dhibee mucaa kanaa ulfaataadha. Wanti hin dhuftee maasheen kun makiinaan balaa tasaa ittiin nama fuutu dhuftee ageessituu hospitaala guddaa ambulaansii እሺ ambulaansii jechuudhaan yaadi kiyyallee qabamaa waan ta'eef waan ati ammanatti himtullee eegernaan galu beekta. እሺ Kana booda ambulaansiin dhuftee fuutee magaalaa Alqaasim Bureedaa jedhamu kanatti geessitee jedhan.